Finding friendsong sungtini nalene sini Kwtal job notification friendsong omang ke public service commission ni bising pe friendsong omang ke sini assistant professor ni job friendsong sung jara frungna ngna musumai rong ni bagai sobsi imang kotor job obong hangke assistant professor ngna musung jutana sung ngka friendsong omang ke sini government je sarkari college tongmani o jago sung assistant professor ngna bagai je notification nangkorka sini TPSC service commission ni bising pe recruitment khaijago friendsong vacancy robusuk tong tam joto details rok sungna lene salary to ekdom high friendsong pujana ri sini friendsong or total vacancy tongo 200 ekta sini ora physical handicraft rong bagi reservation tongo ar buri rong bagi reservation tongo friendsong ST ni bagi 90 ta 90 আর পরে SC ni bagi 24 unreserved tongo ro 87 friendsong gor boss subject ni o jagat langjang nai Bengali, English, education, history, political science, philosophy, Sanskrit, economics, psychology, Hindi, physics, chemistry, mathematics, statistics, human psychology, zoology, আর পরে botany, তারপরে commerce, physical education, etc, আর পরে environment science, geography, আর পরে defense study, sociology, অবরক অজাগো পোস্ট অঙ্গ ডিফারেন্সং নরক অজাগা যারা এপ্লাই খাইনাম সুনাই রক বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নাম সুনাই রক নরক নিকে তো সাইনো মান বফরে নোটিফিকেশন ফাইনো হনেছে নরক নাসিনি টং ফ্রেন্ডসং sini essential qualification hingketo norok ajagao master degree khajak nangnai post graduation aro khajak nangnai 55% ar pore ST SC awahero hingketo 50% norokni master degree o hingke norok ajagao application nangnai main je net ba slate qualified nangnai norok na onek bar ro net ni exam tai slate ni exam norok professor na hangketo net ba slate qualified nango sini teacher na hangkai school teacher na hangke tet nang mahai hingke ang onek barno net tai slate ni ang norno exam ni application nong ni date nong no notification no berjak hingke jara net slate qualified jarok noro ajago net ba slate qualified jarok noro ajago apply khaimannai amukori friend noro ni PhD tong hangke degree tong hangke noro ajago apply khaimannai ba noro or jago apply khainai assistant professor ni mane sinoro realization tong ko 5% khlainai nor bo category tong joto details no notification naina di ang no short chimi je important chimi sane oro friendsong sini ojago age limit tongnai 40 jora ST SC ngang ketai physical handicraft rong keto 45 jora te dimanai 18 simi no friendsong ar pore sini ojago apply khainani date ngang ke sini o phainai 11 tarik February ni simi sengnai sini 7 tarik March jora noro apply khlaimanai online tei sini selection process ngeto friendsong ekdom easy se ajago kuno written test rok exam rok runa nangya ajago bo API score bo category 1 in certificate tong hangke nang bosuk marmanai abro joto ajago details rongo API ni score format hangkai tara API score ni মাধ্যমে select mone pore boro personality interview marnai personality test marnai ar pore sini last merit list namai borok no job jangnai ajaga bosuk najangnai selecting jangnai abo hairok ajaga details ja tongo friendsong sini application fee to onek kom no 400 আর পরে SC ST তাই BPL কার্ড হোল্ডার তাই ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ্ট রং হাগে তো 350 টাকা ক্লাইনে মারনে আজবো फ्रेंड्सong among sini API je score ni format ojago sini graduation no busuk percentage mark busuk marmanai obrok jatongo post graduation no busuk mark busuk manai MPhil PhD o busuk manai sini net qualified with JRF amar pore net slate amhairok ojago jatongo teaching experience amhairok hingke obono norok nai nadi hingke sini ro bojaga na hoite busuk select nai oro total boroni API score ne bagai ojago rojak ba selection ni pura schedule oro borok oro mark system rejak tong jara net qualified ni asu tongjarok slate qualified ni asu tongjarok norong bagai amo jora kaham phaikya friends oboni apply khaina link ang norong no video description ro rinai tei notification link ma video description ro rinai kasong friends tei jotono haina hai hambai